Inkosi isikelela eAfrika ngomthandazo lowacanjwa nguEnoch Sotonga nga1897 njengendlela yokulwisana nekulawulwa nguhulumende welubandlululo. Inhlangano yeANC lekungiyo lenzala ukuthi emzabalazo kuleli vekati lase-Afrika yenda lo mthandazo njengeluqulo lelisemthethweni nga1925. Kutse sekuhambe iminyaka lengoma yahlatshelwa ngamavela sihlanu yase-Afrika lokufaka ekhathi iNingizimu Afrika, Zambia, Tanzania, Namibia kanye neZimbabwe. Ishekomberela bekuyingoma yesive yokucala eveni laseZimbabwe ngemva kwekuthi lela live lithole enkhululeko nga1980 kepha nyalo sekunengoma lensha yesive leyaqala kuhlatshelwa nga1994. Countries Southern Africa, South Africa, Zambia, Zimbabwe and others is a new idea. All of these were part of the same empire, so whatever came up from one side spread to other side. Please come forward. Njengoba indzaba yelubumbano kuleli vekati lase-Afrika lusematheni lesitukulwane lesalwela lolubumbano sesiyashiya kepha umbuto lokhona nyalo uthi ngabe labo labasele emva batawukhona yini ukuchubeka naloku labashiyelwe kona. Remember the passing as we mourn the passing of President Kaunda. We are duly reminded of this shared history, of this shared struggle, because he's one of those leaders in Southern Africa who understood that the struggle of Zambia was connected to the struggle of Zimbabwe, of Tanzania, of Malawi, of South Africa, and of Namibia. Kusenjalo lesinye setishikashikile saba ingcenye yekomiti liyahlanganisa lengoma yenkosi isikelela kanye neDistem Professor Mzilikazi naye sewashona.